Gde ste ljudi ovdje završeno tipa i danas ćemo igrati Alert.io. Kao što vidite imam 50 novčića, sada ćemo ići. Kao što vidite ja sam igrao već ovom, pa sam zato. Čekaj. Ovo. Htjela da snimala mi se, pa sam onda odlučio i ljudi, ne znam, znate zašto mi ovako škripe glas? Zato što, ne znam kako se to zove, sam promukla, da. Vidjet ćete kako je najlakše biti prvo. Ali ja nijednom nisam bio na tabeli pa ćemo vidjeti kako. Možda ću nekada biti na tabeli, ali da izbjegavam. Uhu! Raspuni se, razdvoji se. Vidite, ako hoćete ovu novu, morate da je kupite, morate igrati preko Face-a. A ovaj Mario tako će da kuca taj pauk, ne može se ukuca, morate da ga kupite. I tako što pokazat ću vam, uđete na svoj Face, kao što vidite ja sam na moj Face, moj profil, samo što ja sam pošla igrati na Facebooku, to zgodnije neću da igram onako drugčije. Pa ću ovako. Ako sam... Okej. I sad da neću mnogo pričati, pa evo. Ne. Što? Što? A što baš? Ostalo su mi dva. Hajde, ne želim da se ubijem. Ne! Mam stanovat. Pravo mene. Sad sam ih skupio. Evo vidite. Da se skupio. Torta. Turk mali tamo. Znamo kao da je iz Turske. Da. Ne, onako se ga vidim pojavljeno. Odjednom ga pojavim. Mrs. Tu možda sam kada idem tu me ne skuglam. Pa se vidim kada idem na nekom mjestu. Če vidite, ove džinovske špale, sve kuglice, sve je ovo bilo cool. Hej. Ako će spati. Sad ne mogu da se teleportiram.
Ok. Люди конструируют. То есть я показываю слайд. Когда снимем. Кликаем довольно. Он или он? Он. Да, он. Это даже не добро, это что он болен? Брыжет. Это все брыжет. Уху! Да, ну что? О май гад! Что я выиграл? О май гад! Прямо сразу. Следует. Нет, вы правильно кидаем. Нормально. Aynen. Ne. Ne. Legal. Tost. Sentido pequeno. Não. Não. Não está uma questão de dúvida. Não está uma questão de dúvida. Não. Qual que são? Ok. Ó. Renato, Não?
Ništa, pričam na ovom. Pričam na jednu agar.io. Ne. I to je bilo to za ovo epizodu i vidimo se uskoro. Ćao!